Mına uşul жерде экөө. Сонун 115 миңден суралып атат. Ээси ким? Сизби? Кандайсыз байке? 115'ten бе? Бирөө, аркычы? Билбейсизби? Билбейм дейт мейлі. 115'ten суралып атат. Туғандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 31 январ 2026 жыл кой базарлары тарттык, достор, туғандар. Кирип көрүңүздөр, Сокулук мал базары. Момундай жаш музоолордон баштап чоңуракка чейин тартып көрсөтөлү. Киши дагы көп, мал дагы көп. Реклама үчүн 0707 388 350. Мал базарга келе албай калган бир туғандарга мынакей көргөзүп беребиз. Ой пикирлерди комментарийге калтырыңыздар. Эртең Токмокто Сайлык базарды тарталыбы же Кеминдеги Чымкоргонду тарталыбы же бул жака эле келип Сокулукту тарталыбы? Ошону жаза кетсеңиздер болот комментарийге, туғандар. Бизди эч ким каржылабайт, өзүбүзгө өзүбүз, туғандар. Мына кеттик. Ушу байке музоосу жакшы экен. Байке канча экен музоосу? Баасы 60. Бургачыбы? Бойлуу экен. Канча айлык? 1,5 айбы? Жакшы экен ушул, Канчага соода болду байке, айтыңчы? 56га бербедиңиз, бургач. Соодаңызды берсин. Бул канчадан келген экөө? Баасы эже? Баасын айтып коңуз. 80 болот. Экөө 40 миңден, ар бири 40 миңден 80 миң дейт. Болот дейт. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Баасын айтып коңуз. Bazım 36 sıradan bunu 30 sıra. 30 бургачыбы? Burgaçı. Анан 30га болбой атасызбы? 30 olmaydı ben de. Канчага бересиз? Erteme 37 vermedim 36 verim de otam. Азыр 36га берем деп атасыз. Сиз 30 бердиңиз. 30 veririz. Эртең мененки базар, эртең мененки да бирок, Erteme menki de. Ооба. Бургач экен. Эми келишип калыпсыздар. Соодадар берсин, Бир айлык. Семиз торпок дейт мына. Сиздики канча баас? 30'a verim dedim. Сиз 30га бересиз. Бургачыбы? Burgaçı. Бургачы 30га дейт. Сурап атат, Çıkıp gitmeyişi. Жок. Телевизорго чыгасыз да. Мо торпок чыгат. Сиз эмес. YouTube'dan. YouTube'дан өзүм да. Эже. Ассаламу алейкум. Канча экен торпоктун баасы? 65. Эркекпи? Эркек экен, 65 миң дейт. Мына майдалар көп экен. Канчадан могу? Экөө байке? Экөө 75'ten бе? Эркектерби? Экөө тең. Парода. Мо эмне парода? Браткам? Браткам дейт. Мына парода деп ушуну айтса болот эми, көрүнүп турат байке. Мына алдынан көрсөтөйүнчү. Соода болду анан базарда? Канчадан бербедиңиз? 120'dan verim. Ар бирин бе? Бирөөнү. Экөөнү 120 миң. Соодаңызды берсин, Онлайн номер айтсаңыз болот. Vereceğim. Мындай эле сатасыз, Болду, кеттик. Канча экен байке? 45. 45 эркекпи? Бургачы 45. Бул суралган баалары, достор. Кайсы соода болот байке? Ушул экөөбү? 49. Башкабы? 49'dan деп атат мындан. Мына байкем ар дайым базарда жүрөт. 49'dan. Үчөө таң эркек. Нолар окшойт ушу. 148 bin, 2 bin düştü. 148 миң деп сурап атышат кана. Канчадан берип атасыз? Ушуну айтып коюңуздарчы байкелер. 150 de düşüyor. Үчөөнү болду, түшүнүктүү. 148 берип атат, 150. Жок, моголар канчадан байке сиздики? Айтып коюң бааларын. 45'ten ургачылар. 148 миң болуптур үчөө. Берейинби деп ойлонуп атат. Мына могу. Канчадан? 70 миң. Жакшы, ассаламу алейкум. Кандай? Жакшысыңбы? Кербендик жигит канча бул? Var mı? Экөөбү? Biri 65, biri 70. 65, 75. Эркектерби? 70. 70. Кайсы 70? Alaz 70. Алазы 70. Эркекпи? Эркек экен 70 мына. Канча айлыктар булар? Al 5 aylık mı o? 4 aylık. 4 айлык. Соода жакшы элеби? Базар кандай базар? Славыйбы? Баалар кандай болот баалар? Рахмат, ийгилик. Мына моякта бар экен эркек торпок. Байке кандайсыз? Канча? 68 эркек торпок мына. Канча айлык бул? 4 ай. Парода кандай болуп калат? Галштин, мынакей. Соода канча болду ушул? 63 oldu. 63? 63'e berбей атасыз. Ой канча? Ой.
5 he? Sodаңызды берсін байке. Мына 65 болса берет екен. Қандай сіздікіче ұрғачы ма? Қанша? 17? 47. Құлағым 17 де болып кетті, 47 дейді. Қаншаға сода болды енді байке? 45-ке. 45-ке. Рахмат. 45-ке берілбептір. Кеттік еми достар, мұнда машиналарда да байланғанда да көрсетеміз. Байке, ассаламу алейкум. Қандайсыз? Чечпең. Денсаулығыңыз жақсы, үшеуей тұрасыз ба? Қаншадан тұрып атасыз? 50? Ұрғачылар ба? Мына арқасынан көрсетейін, ұрғачылар 50 мыңден. Бұлар қанша? 5-6 айлық бар ба? 5-6 айлық ба? 7 айлық, 3-4, 7 айға чейін бар екен, 50. Рахмат. Моғылар қаншадан? Сізген екен, сіз бе? Қаншадан? О, чоңырақтарыңыз? 75'ten. 75'ten бияғы. Бияғы 65'ten. Бияғы 68. 68. Bunlar 65. Бұлар 65'ten екен, майдалар, Мұна. Номер айтасыз бі? Номер yanına satar. Мұндай мақыл, мұндай сатады. Бая бір туғандар сұрап қалып атады да, номерін алып қойып болсын, ала тілем дегендер бар атады. Ассаламу алейкум. Туған қаншадан? 58'den. Сіздікін тартпай кетпезек болбой. Еркектер екен, Так, 5 баш. 58 мыңден мына. Тартып қойын бұ? Базар қандай? Емне алып келдіңіз? Мо 45 деген, Сода қандай болып атыптыр? Жақшылы. Қаяқтан алып келдіңіз ошонда? Чаткөл, Соқұлық. Соқұлықтан екен. Содаңызды берсін. Мейлі игілік анда. Еми достар, чоңырақтарға өтелі. Ассаламу алейкум. Қандайсыз байкем? Жақсы. Қаншадан бұл ұрғаш тұрпақтар? Ұрғач 53'тен. 53'тен өңді екен, мұнда, Еттері да жақшы екен, ол чоңырақ екен. 53'тен бі? Сұрап атасыз. 4 баш. Ем үшін қаншадан беріп жібересіз, бұйырса? 51. 50'nin үсті ылдый болмай қалау. Номер айтып қойыңыз еле бір? 0704 менен 81 46 99. Мына ұрғасы 4 баш бар екен. Çalıp görünüzdür. Енді алам дегендер болса, жол сүйлөшүп, салып үй десеңіздер, бәлкім салып ет, алыстан көріп отқандар. Эми чоңырақтардан тартып көрсөтөлү. Мына базардың көрүнүшү туғандар мына. Таққа чейин. Мына базар жакшы, шүгүр болуп атат Соқулукта. Бүгүн ишенбе, эртең мындан көп болот. Достор, навестер бар бул жерде. 8 гектарға түшкөн. Соқулук мал базары. Чоңырақ буқаны көрсөтөлүчү. Канча сурап атты байкем. Байке қандайсыз? Қанша сұрап атасың бұқаға? 95, Қандай жашы бұның? 1 жаш па? 1 жаштан өткен. Сода болды ба? Сода бол эле. Ой, кечирим. Моғалар сіздікі? Ассаламу алейкум, тақсыр. Қаншадан бұл? 93'ten. 93'ten. Қанша баш бар? Yok mu? 5'e 93. 5'e 93. Мына мо чоңдор екен, Чоңдор. Майдалары чы? 73'ten дейді, мына майдалары. Алыс жақтан көріп атқан мекендештер болса, алам деп қалса, номер айтабыз бі? Қана бір айтып қойыңыз. Çoğundur kaçadan? 072 04 09 82. 04 09 82 екен. Қаншадан? 80'den erkekteri be? Çoktur. Қанша баш? 5 baş. 5 baş mı? Pazarda tartış biraz ыңғайсыз. Gelіңіздер, бұқалардан. Бұқалардан көріңіздер мына, байке қардарлар екен. Мына құназындар қаншадан екен, Туған? 78'den. 78'den байлауға алып ешкелей екен, бұларды? Қаншадан берді сода болды, базар? 73'ten. 73'ten бербедіңіз. Bir 5'ten bire veret kesti, buyurursa. 5'ten beri. 4 baş mı? 3 başı. 3 başı. Bu kança bu kişiler ağı? 68. 68. Sodanızdı versin. Buna kunacınlar жақсы екен, görünüktü, бірақ байлаш керек екен, бағыш керек екен. Buna bir tuğanın buqalarını görsetelim. Daha tizip koyuptur. Öttünüz. Тазалап атат, қықтарын. Сұрап көрелі. Байке қандай? Қаншадан бір бағаларын айтып қойыңызшы? Бағалар. Optomgo 85'ten. 85'ten kuruka. Қанша баш бар? 19 baş. 19 baş var, maşallah. Номер айтасыз? Büttüge, o çoğundorundan başka. Қықтардан şey. Çoğunları değil bir bağı, Var bir. Бар bir değil. Номер қалтырауыз mı? 995. 0995 52. 52 62 87. 87. Көрсетіп қойын, Çoğunraqtarına şey. Mına ki. Moğular eкен. Görüp çalıp süйлөшүп алсаңыздар болот эми. Мына. Көрсеттік. Доставка uyuşturup бересиз бе? Конечно. Oldu. Доставкасы болот экен. Қана байке. Ушул экөө сода болуп атабы? Тақсыр қаншаға қылып атасыз шуну? 90, Бұл жана буқабы байке? Тияқтагы. Бол 90.
90. Siz qancha so'rab atasiz o'zingiz? Bayka? 92 ga berem deydi. Manaki, savdаңарды bersin. Biroq yaxshi ekan. Ko'rinibdi, uzun. Sement al qanchada? Bayka, bahasini aytib qo'ying. 90 erkakmi? Ya. Urg'ochi? Yo'q. Xo'jayin o'zi aytsa, meni tartdi. Meni tartdi, ondan tartamiz. Qaysini? Hozir baram Bayka. Angus satib qo'ydik. Angus ditma. Bayka, assalomu alaykum. Qanchadan da ko'rinibdi torpoqlar ekan. 70 urg'ochilarmi? Mal qilganға mынaki yaxshi ekan, he? Qanchadan savdo bo'ldi shular? 67 dan berib edingiz. Qanchadan beresiz? Qo'shsa. Nomer aytabizmi? Bundaylar. Ma'qul, ikki bosh bor ekan hozir. Ha, bu seniki qanchadan? 110? Bu qolgani? 110. Ha. 7 oyliklar qancha? Bardig'i bu? Yo'q, mo'g'illar jetay. Ushular 7 oy. 110 deding. Narx qancha? 110. Qancha 110 narxi 90. Buna 90 ariqroq. Buna 110 dan ekan mana. Qanchadan savdo bo'ldi? 100dan? 100dan berbedingmi? 100dan berib. Qayoqda savdo bo'lyapti? Mana savdo bo'lyapti deb boraylikchi. Qana? Ha, mo'g'lar bu. Ha, mana. Bir tugan. Mo'g'lar, he? Uchovi. Qanday ishlar baykalar? Qanchadan savdo bo'lyapti uchovi? Kim qilyapti savdo? 120 ming? 120 dan deyapti. Mana ke 120 ming deydi. Mana Don Qabar degan YouTube kanal. Qanaqa savdo qilasizlar bu? Kim qilyapti? Men teyaqdan beri eshitib keldim bayka. Berib ko'rmaysiz, qancha beryapsiz bayka? Jo'nili, berelaksizlar. Mo'g'u qancha ekan mo'g'u? 120. 120. Nomer aytabizmi onlayn? Je, ushul yerdan satasizmi? Aytaveramiz. Ayt. 706 0706 39 17. Başlarını gösterip koyun hem arkadan da gösterip örbestin. Buna Angustar deyip bunaki. Bunaki. Qanchadan berib atadi soda? 110'dan. 110'dan berib aytasiz. Na 110'dan berib aytadi. Şöyle ko'ring. 110'dan bolboydi deydi bunaki. Ketdik hem. Çoğraqlardan gösterib hem. Qanchadan bularning? Ova. Ha. 62? 62 mingdan. Erkeklermi? Ova. Erkekler 62 dan ekan mana. Qanchadan berib eding? 56'dan. 56 mingdan berilibdi mana. Ma'qul, sodangni bersin. Bularınız qanchadan? 75'ten 10 baş. 75'ten 10 baş. Kaçım o 4'ten alam desem. Ha. 4 da yaxshi ekan, 74'ten. 74'ten berdi ekan, 4'ünü. Bular bir yaş bolgan bu? Bolele ekan, o'tib ketay. 74'ten deydi. Mana 10 baş bor ekan. Mana çoğraq buqalardan. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Qanchadan? 115'ten. Mana çoğ. Jana mayda 115 tir qaraganda bular yaxshi-ku deymi? Onda 1,5 yaşlar. 1,5 yaş. Baylagı alып kelсе, öyle semirse çoğ bolat bular. Buyursa. Qancha baş var? 5. Nomer qanday aytabızmı? Yo'q bu. Qana sizniki? Shular qanchadan? 120 mingdan. Qancha baş var? 23 baş. 23 baş var ekan. Ko'ringizda. Nomer qoldirib qo'yasizlarmi? 0704 43 81 81 deydi. Mana shu buqalar ekan. Süyleshib çalıp baylanışı özünüzler görsengizler bolat. Buna urg'ochi qunazında da var ekan. Qanchadan ekan shular? Qanchadan ekan? Bayka qandays? 75 mingdan urg'ochi bunaki. Mana savdo bo'lyapti yerda bunaki. Mana savdo bo'lyapti. Qaysi savdo bo'lyapti ekan shunda? Ushul bu. Qanchaga bayka? Aytib qo'ysa. Qanchaga savdo qilyapsizlar? 81 so'm. 81 so'm? 81 so'm. Siz qancha ming so'm so'rayapsiz? 90 ming so'rayapti, baykam 81 ming berdi. Savdаңарды bersin. Urg'ochi ekan, öngdü, baştı, gelişken, yaxshi ekan. Temiz ekan. Bersangiz ichet de, berbesangiz qanchaga berasiz? O, Don Qabar. Qanchaga berasiz? 3 da otam. 83. 81 berib qo'ydi baykam. Ha, yaxshi ekan. İşleriniz yaxshi bayka? Ha, yaxshi. Qancha ekan? Qana? Alaykum. Belgichmi? Belgiç. He, arg'in ekan. 3,5 ay. 120 ming da otamiz. Erkek. 3,5 ay.
120 ming deydi. Belgiysi men argın eken da bunun, he? Simental искусственный белгиyiz. Belgiysi iskistunnidan. Iskistunni kuyulsa şunday. Sütten çıktı o ikinci cuma oldu. İkili cuma oldu. Bunaki. Numarini aytıp koybaysın bu? 708 0708 09 68 76. 68 76 bu kança aylık bolup kalat? Bu 3,5 aylık. 3,5 aylık. Daha çoğun oyat bu ayabay. Gelecek aldı da. Gelecek aldı da. Çalыңızlar eğer de alam deseniz. Kanday seçik et? Kançadan bolu da sizin torpaklar urgaçılar? 65'ten. Hoppa 65'ten deyip buna. Artından göstereyim. Gece kestik. Yani 65'ten. 4 baş. Pazar jakşı ölevece. Bolu ota o. Söyleş. Bunday dastavkada salıp verebiliriz mi? Alam dize. Hazırım pazardan ele satasın mı? Pazardan ne dep durasın? Pazardan dep turasa buyursa makul. Ece şulardı kançadan berip ediniz mi? Berilbegen var. Bergen. Kança 3'ten aşında? 63'ten. Çoğun eken de bular bro. Haklı rahmat. 63 binden berilbeptir. Bunlar pazar. Kançadan eken eki o bayki? Sultan. 90 Sultan. 75 buna o. Bu 90. 90. Aa erkeği 90. Buna. Urgaçsızı 75. Aha. Yaxşı. Moğollar kançadan boldu? Satıldı o je sorup atasızbı. 95'ten bergen yok. Bergen joksun. 100 ton bolsa bererim deydi. Mına. Mına pazar uşunday. Pazarda kişi köp. Mal andan köp. Assalamu alaykum. Kançadan eken bu bukalar? Assalamu alaykum. Bahasını aytıp koyuңuzчu. 110? 110 mingden eken mına. Kançadan berip ediniz şulardı bayke? Mazar bu akıllı. Kılelek be. Sodağınızды versin ne bayke? Mına sokuluk mal bazarı. Şunu videonun jinti kayıp dostlar. Sağ salamatda turunuzlar. Moğunazın öte sonun eken. Moğunazın kimdik eken? 105. 105 idi ki? 105. Emas. Ha başka bir ödük he? 105 surup atıp turdu. Mal kılganga jakşı ken görünüp turат.